U prepunoj sali Srpskog narodnog pozorišta Svečana akademija počela intoniranjem himne Bože pravde u izvedbi hora gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Mnogobrojnim gostima, zvanicama i prijateljima grada obratio se gradonačelnik Miloš Vučević. Dame i gospodo, dragi prijatelji Novog Sada, dragi Novosađani, 1. februar, ovo je dan Evropske prestonice kulture 2021. godine, omladinske prestonice Evrope 2019. godine. Ovo je dan našeg Novog Sada. Godina između dva rođendana grada donela nam je i radosti i pobede, ali ništa to nije slučajno. Nisu slučajno ni titule kojima je grad ovenčan, ni sve što gradimo u njemu, fabrike, putevi, škole, bulevari, parkovi, mostovi. Iza svega toga stoje veliki rad, trud, nada i verovanje. I to je tako novosadski. Jer priče o našem gradu vekovima su pisali upravo ljudi koji su imali velike snove i još veće nade o njemu. I nisu imali namjeru da od njih odustanu i gradili su ga svih ovih 269 godina. Februarska nagrada grada Novog Sada ove godine pripala je našoj najtrofejnijoj atletičarki u istoriji Srbije Ivani Španović. Njeni uspesi doprineli su afirmaciji imena i renomea grada na svetskom nivou. Bronzanu golubicu koja joj kao ovogodišnjem laureatu pripada uz novčani iznos od 130.000 dinara koji je ona poklonila novosadskom porodilištu uručio je gradonačelnik Miloš Vučević. Koristim još jednom priliku da čestitam Ivani Španović kao dobitnici najprestižnije nagrade grada Novog Sada, februarske nagrade. Mislim da je Skupština grada Novog Sada jednoglasno donela najbolju i najispravniju odluku i da je Ivana rezultatima ostvarim u 2016. pobedama i svim onim uspesima koje je ostvarila u 16. ali ne samo u 16. u prethodnim godinama na najbolji mogući način prezentovala i Novi Sad i našu državu Srbiju, tako da Ivana ulazi u spisak onih najvećih i večnih, da kažem, Novosađana koji će imati i biti upisani kao dobitnici najveće gradske nagrade. Tako da još jednom čestitam i ovo nek bude Ivani podstrek za takmičenja koje su pred njom i da nam donese još puno lepih rezultata. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim na ovoj stvarno velikoj nagradi koje sam dobitnica večeras. Ovo je bilo iznenađenje za mene da budem svrstana među kandidatima onakvi kakvi su do sada bili. Za mene je fenomenalan podstrek i sigurno je da sam sada još više ponosna na odluku koju sam donela pre 10 godina da dođem u Novi Sad da živim i pokazalo se da je to neobostrano zadovoljstvo. Prisutni su bili u prilici da pogledaju i kratak film o našoj proslavljenoj sportiskinji. Nastupili su osim hora Zmajovine gimnazije i Simfonijski orkestar Novi Sad 2021 kao i folklorni ansambl Vila Srpskog kulturno-umetničkog društva Železničar.